n'abantu bamaze kugwira batekereje ukuntu bazagera mu ijuru bo ubwabo baraganira ku ijambo ry'Imana riravuga ngo isi yose yavugaga ururimi rumwe ariko bagakoresha amagambo amwe ahangaro ngo bigira inama baratekereza baravuga ngo twiyubakire inzu ndende izagera mu ijuru. Ubwo yari afite umugambi w'ubwibone ku kindi cyose gishaka kwigeranya n'Imana kivuga ijuru. Babiloni ni igihugu, Babilone ni kapitali. Noneho Babilone ikaba yo bongera kuyita Karudaya. Abantu benshi rero bafite imyumvire itandukanye ku ijambo Babiloni. Nishingikirije kuri bamwe tuganira usanga nka abahamya ba Yehova ba Charles Taze Russell batagije umuvema mu 1878 bavuze ko Babiloni ari amadini yose yemera gutanga abayoke bayo ngo bakora imirimo ya leta. Niba umuntu abaye meya ari umukristo ari muri Babiloni, niba umuntu abaye umusirikare ari umukristo ari muri Babiloni. Ya madini ngo muyagenzure niko Charles Taze abasobanuriye. Amadini yose yemera ko abayoke babo bakora imirimo ya leta, akaba meya, akaba umusirikari, akaba ministre, bakavuga ngo ayo madini muyagenzure niyo yitwa Babiloni. Muve muri ayo madini yose, mubavemo bwoko bwanje, mubasohokemo, mwifatanya n'ibyaha byabo kugira ngo ejo mudasangira ku byago byabo, kuko abakoze ibyaha bazahanwa. Mwifatanya n'ibyaha byabo bantu, ejo mudasangira ibyago byabo. Muze rero muba Yehova, abantu bajya imirimo ya leta, abo ni Imana yemera. Iyo ni imyumvire y'iryo tsinda. Ku ba mbere b'abahamya ba Yehova harimo ubuyobe, ku ba mbere, ku ba kabiri harimo ubujiji. Ntabwo ubwami bw'Imana bwubakiwe abanyesabato, kandi ijambo ry'Imana rivuga uko rivugurura isabato. Muri Baroma 14 ku murongo wa 5 haravuga ngo umuntu umwe ashobora kurobanura umunsi umwe akawurutisha iyindi, ntaco bitwaye. Undi agafata ya misi yose akayihwanya, ntaco bitwaye. Icyo Imana igenzura ntabwo ari umunsi, ahubwo icyo Imana igenzura ni ico wakoze muri uwo munsi, kuko imirimo yacu ni izaduherekeza. Ntabwo Imana igenzura umunsi wasenga ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ariko icyo Imana igenzura si uko wasenze ku munsi, ahubwo nuko wakoze ibyiza kuri uwo munsi. Ahangaha rero n'ukwirengagiza ko abakora byiza aribo bazaraga ubwami bw'Imana. Sabato y'ukuri nuko mwasanga Yesu akabaruhura. Yesu aravuga ngo kuko noroheje mu mutima namwe murahabwa uburuhukiro mu mitima yanyu. Iyo niyo sabato Yesu yavugaga, kuko ari we mwami w'isabato. Ubemera Yesu rero ayubahiriza isabato, ayubahiririza muri we, kuko ntabwo isabato isabato yabayeho ku bw'Abayuda, ntabwo aribo babayeho ku bw'iyo sabato. Abantu bategeka isabato, ahubwo si yibategeka. Iyo myaka yose 1260 y'ubudahangarwa bavuga ko baruhuka ku cyumweru, none bakavuga ngo abaruhutse ku cyumweru bose ni ikimenyetso, ni ya nyamaswa. None abaprotestanti bazanye amavugurura banga kuva muri wa munsi w'icyumweru, ahubwo nabo baruhuka ku cyumweru, noneho babigishushanyo cya nyamaswa. Ico ni ikinyoma, ni ikinyoma gikomeye. Ntabwo Babiloni ari idini runaka, kandi kusohokamo se urasohokamo ujehe. Ahubwo icyo Babiloni isobanura nuko Babiloni yagiraga imana nyinshi, yagiraga imana nyinshi. Hari imana yitwa Bere, hari imana yitwa Mariduki, hari imana yitwa Shaki, hari imana yitwa Aku, hari imana yitwa Nebo, ndetse hari n'icana cyawo cyitwa Nego, ariho ari amazina bagiye barayekomora. Hari imana yitwa Tamuzi, hari imana y'ikigirwamana cyitwa Izuba. Izo zari imana nyinshi, kuko Babiloni bisobanura ngo irembo ry'imana nyinshi. Ni igihugu cya Babiloni. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza, kandi nimba unibaza wihangane ibihe bizahinduka. Mu busaza muri kumwe nanje Imana yakiza Edouard. Abari mu Rwanda turasuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha, abari mu Burundi mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda tubabwira ngo turakunda kuri gusenga everyday. Gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, ariko nunugwa no gusenga uzaneshwa. Abantu bose bananiwe no gusenga, rero senga, nusenga uzanesha,
kuko abantu bari muri Amerika turabasuhuje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, abari muri Aziya Imana ibahe umugisha, abari muri Australia Imana ibahe umugisha, n'abari muri Aziya turabasuhuje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Kuko mubona kuri kamera gusenga turi kumwe na Pasiteri Mazibire Guraho. Pasiteri muraho neza, Imana igumugisha cyane. shalom shalom. Hari abantu batwandikiye cyane batwandikira bavuga ati tubashaka mudufashe. Hari abantu bamwe batanga inyigisho bavuga ati ngo musohoke muri Babuloni, abandi bamwe bakavuga ngo Babuloni ngo ni gusohoka mu nsengero, abandi bakavuga ngo gusohoka muri Babuloni ngo ni umwuka ngo w'ubwenge, abandi ngo basohoke mu nsengero, ngo Babuloni gusohoka mu nsengero. Ese barabasohora bavana mu nsengero babajana he? Twagutumiye rero kugira ngo Pasiteri ushobore gusobanurira bano bantu batugejejeho icyifuzo cyabo. Murakoze, kaze watangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje ugize neza uyu mwanya uduhaye, umwanya w'ingenzi, umwanya w'icubahiro, umwanya tugiye kwamamaza ishimwe ryawe, kuko waraduhamagaye udukura mu mwijima utugeza mu muco w'itangaza kugira ngo twamamarize amahanga ubutumwa bwiza buhindura. Mana ndaguhamagaye kugira ngo uze hano icubahiro cyawe kiganze buri twe, kandi abumva ubutumwa bwiza hirya no hino imitima yabo ibashe guhemburwa, babashe guhindukirira bitwa bigishwa be kandi binjire mu nzu yitiriwe izina ryawe. Turakuraritse rero kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tubanze dusome ijambo ry'Imana mu Byahishuwe 18. Ibyahishuwe 18 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 4, turasoma na 17 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, twumva uko atubwira. Ibyahishuwe 18 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 haravuga hati: hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati: iraguye iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo. Abatunzi bo mu isi batungishwaga n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. 4 numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti: bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Abantu babisobanuye mu buryo bwinshi butandukanye, bashaka kwihimbira wenda hari inzira y'uru rugendo rwo kuja mu ijuru, ariko turagerageza kuri ico Bibiliya hatubwira. Twongeyeho Ibyahishuwe 17 turahavugaho nta kibazo igihe turabonera. Ariko Babiloni ni iki? Voilà. Babiloni ni izina burya ry'urukarudaya, ariko bikaba bifite rasini imwe n'igiheburayo Babilu, bisobanura ngo ni irembo ry'imana nyinshi. Igihugu rero cya Babuloni kirahari. Usomye Itangiriro ibice 10 havuga Babere, usomye Itangiriro 11 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5 havuga uko biruyakiye umunara w'Ibabere. Iyo bayita la Tour de Babere, ariko n'abantu bamaze kugwira batekereje ukuntu bazagera mu ijuru. Bo ubwabo baraganira ku ijambo ry'Imana riravuga ngo isi yose yavugaga ururimi rumwe, ariko bagakoresha amagambo amwe. Ahangaro ngo bigira inaba, baratekereza, baravuga ngo twiyubakire inzu ndende izagera mu ijuru. Ubwo yari afite umugambi w'ubwibone ku kindi cyose gishaka kwigeranya n'Imana kivuga ijuru. Yaba na Satani yaravuze ngo nzazamura intebe yanjye isumba inyenyeri z'Imana igere ku ijuru. Nuvuga ngo abantu bose bahimbajwe no gushaka kungana n'Imana, ariko ntibyashoboka. Babuloni rero aha bayita umunara w'Ibabere na n'uyu munsi urahari, ariko reka turebe uko ahishakirwa. Hari amazina atandukanye bayitirira, none abantu bakayavangavanga. Babiloni ni igihugu, Babilone ni kapitale. Noneho Babiloni ikaba yo bongera kuyita Karudaya. Ubwoko bwari butuye Babuloni babwitaga Abakarudaya. Ubwo noneho rero Babiloni ni igihugu cyose cyitwa Karudaya, noneho Babiloni ikaba kapitale. Noneho hari igihe bacita ngo Shinari. Shinari ntabwo ari igihugu ahubwo ni ikibaya.
usomye hariya mu itangiriro 11 bavuga ko ari ikibaya, ariko Daniyeli igice cya mbere wabona ko ari igihugu ariko ni ikibaya. Kebari rero ni umugezi. Usanga rero Bibiliya kenshi bivuga ngo Kebari bashaka kuvuga umugezi, Shinari bashaka kuvuga ikibaya, ariko igihugu nyakuri ni Karudaya. Babilone rero ni kapitale. Babiloni ni ico gihugu muri rusangi, situation geographique aho kiboneka. Ubundi ri Babuloni amajaruguru aba ari igihugu ca Mesopotamia, noneho rero amajepfo aba ari ikigobe ca Perisi, iburasirazuba ni igihugu citwa Elamu, naho iburengerazuba ni ubutayu bwa Arabiya. Ni ukuvuga ngo hagati ni igihugu ca Babuloni kiri kuri ibyo mvuze. Nuba nongere nsubiremo, amajaruguru ni igihugu ca Mesopotamia, naho amajepfo ni ikigobe ca Perse, iburasirazuba ni igihugu ca Elamu, naho iburengerazuba ni ubutayu bwa Arabiya. Aho rero niho Babuloni iboneka. Abantu benshi rero bafite imyumvire itandukanye ku ijambo Babiloni. Nishingikirije kuri bamwe tuganira, usanga nka abahamya ba Yehova ba Charles Taze Russell batangije umuvema mu 1878 bavuze ko Babiloni ari amadini yose yemera gutanga abayoke bayo ngo bakora imirimo ya leta. Niba umuntu abaye meya ari umukristo ari muri Babuloni, niba umuntu abaye umusirikare ari umukristo ari muri Babuloni. Ya madini ngo muyagenzure, niko Charles Taze abasobanuriye. Amadini yose yemera ko abayoboke babo bakora imirimo ya leta, akaba meya, akaba umusirikari, akaba ministre, bakavuga ngo ayo madini muyagenzure, niyo yitwa Babuloni. Nodoro bakavuga ati kuvuga ngo musohoke mu bwoko bwanje, nuvuga ngo muve muri ayo madini yose mwinjire mu bahamya ba Yehova. Niko basobanura, muve muri ayo madini yose, mubavemo bwoko bwanje, mubasohokemo, mwifatanya n'ibyaha byabo, kugira ngo ejo mudasangira ku byago byabo, kuko abakoze ibyaha bazahanwa. Mwifatanya n'ibyaha byabo bantu, ejo mudasangira ibyago byabo. Muze rero mu ba Yehova, abantu bajya imirimo ya leta, abo niba Imana yemera, ni imyumvire yabo ubwabo. Aba kabiri bagerageza gusobanura nabo ukwabo nabitwa abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Simvuza abadivantiste kuko ari itorero rya gikristo ry'abadivantiste b'icumweru rya William Mirere, hakaba n'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi rya Elina White God. Nuvuga ngo bariya baravuga ngo abantu bose basenga ku cumweru bakaba batazi Sabato, ngiyo Babuloni. Iyo bavuga rero ngo muyisohokemo, nuvuga ngo muve mu yandi madini yose muze mu Isabato. Iyo ni imyumvire y'iryo tsinda. Ku ba mbere b'abahamya ba Yehova harimo ubuyobe, ku ba mbere, ku ba kabiri harimo ubujiji. Kuko itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi iry'umunsi wa mbere w'icumweru ryatangiye 1831 rya William Mirere, iry'umunsi wa karindwi ryatangiye 1846 rya Elina White God. Nukuvuga ngo mbere yabo iyo bashishoje neza habaye amavugurura ya giprotestant ya Martin Luther, habaye abakalviniste, habaye ababatiste, habaye abangirikane, habaye anabatiste, noneho baza kusimburwa n'ububyutse bw'abametodiste bwa John Wesley. Utangiriye ku itoro ry'intumwa rivuka ku munsi wa Pentecote, itoro ry'intumwa ryanyuze mu karengane kuva ku itoro rya Efeso Isimuruna, rinyura mu karengane gakomeye. Abantu benshi bavuye mu isara abagenzi kandi baragubwami bw'Imana atari uko baruhuka gisabatoya. Aho hariho ubujiji. Ntabwo ubwami bw'Imana bwubakiwe abanyesabato, kandi ijambo ry'Imana rivuga uko rivugurura isabato. Muri Baroma 14 ku murongo wa 5 haravuga ngo umuntu umwe ashobora kurobanura umunsi umwe akawurutisha iyindi, ntaco bitwaye. Undi agafata ya misi yose akayihwanya, ntaco bitwaye. Icimana igenzura ntabwo ari umunsi, ahubwo icimana igenzura ni ico wakoze muri uwo munsi.
kuko imirimo yacu niyo izaduherekeza. Ntabwo Imana igenzura umunsi wasenga ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ariko icyo Imana igenzura si uko wasenze ku munsi, ahubwo ni uko wakoze ibyiza kuri uwo munsi. Ahangaha rero ni ukwirengagiza ko abakora byiza aribo bazaraga ubwami bw'Imana. Ntabwo abaruhuka uwo munsi aribo bazaraga ubwami bw'Imana, kuko Yesu Kristo yavuze amagambo akomeye cyane muri Yohana 5:17 avuga ngo data arakora kugeza n'uyu munsi nanjye ndakora. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo abayuda bamuhigiye ko yaziruye isabato kandi akiyita umwana w'Imana anigereranya nayo. Ni ibyaha yazize harimo no kuzirura isabato. Niba Kristo Yesu yaraziruye isabato rero, kandi mu Baheburayo igice cya 4:7 hakavuga ngo ubwo babujijwe kwinjira mu buruhukiro no kutumvira, hari ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yongera gutoranya undi munsi, ariwe yavugiye mu kanwa ka Dawidi ngo nubwo hasize igihe kirekire ya magambo yavuzwe haruguru ngo uyu munsi ni ijwi ry'Imana ntiwinangira umutima. None Imana itoranya undi munsi iwukura ku munsi w'abayuda wo kuruhuka w'icumweru iwushira ku mutima w'umuntu. Ni wavuga ngo mwese abarusha n'abaremerewe isabato y'ukuri nuko mwasanga Yesu akabaruhura. Yesu aravuga ngo kuko noroheje mu mutima namwe murahabwa uburuhukiro mu mitima yanyu. Iyo niyo sabato Yesu yavugaga, kuko ari we mwami w'isabato. Ubemera Yesu rero ayubahiriza isabato, ayubahiririza muri we, kuko ntabwo isabato isabato yabayeho ku bw'abayuda, ntabwo aribo babayeho ku bw'iyo sabato. Abantu bategeka isabato ahubwo si yibategeka. Ahangaro bakavuga ngo abantu bose bakwiye kuruhuka ku cyumweru. Silvestre ni Gregoire ni papa watangiye mu babanjije washizeho umunsi w'icumweru. Yaje akora mu gihe cy'umwami Kaisari Constantino, ariko ari ufata umwanzuro Silvestre avuga ngo abantu basege ku cyumweru. Hariya rero Gregoire wahinduye kalendare mu 1582 avana kalendare y'abayuda ayinjiza muri kalendare y'abaroma. Ahangaha ni hamezi yagize ihindagurika. Kuva icyo gihe Pasika yari isanzwe ba mu kwa mbere iba mu kwa kane, Pentecote yari isanzwe ba mu kwa gatatu, rimwe ikaba mu kwa gatanu kuherezo cyangwa mu kwa gatandatu, ariko Noheli kuko ari uwakuwe mu manyamahanga ikaba mu kwa 9, ariko bikaba mu kwa 12. Ahangaha rero niho byahindukiye kuri uriya Papa Gregoire wa 13 wavutse 1502 apfa 1585 amaze guhindura iyi kalendare. Ariko noneho rero abantu baravuga bati ubwo noneho ubudahangarwa bwubatswe nyuma y'umwami w'iburasirazuba Justinien, noneho papa gahabwa ubudahangarwa bwo kutibesha ari mu rusengero rwera, ariho hakomotse ijambo ngo Vicarius Filii Dei. Baravuga ngo kugira ngo ubudahangarwa bushire, arico gihe Papa Pius wa gatandatu yatwitswe. Iyo myaka yose 1260 y'ubudahangarwa bavuga ko baruhuka ku cyumweru. None bakavuga ngo abaruhutse ku cyumweru bose ni ikimenyetso, ni yanyamaswa. None abaprotestanti bazanya amavugurura banga kuva muri wa munsi w'icumweru, ahubwo nabo baruka ku cyumweru, noneho babigishushanyo cya nyamaswa. Ico ni ikinyoma, ni ikinyoma gikomeye. Ntabwo Babuloni ari idini runaka, kandi kusohokamo se urasohokamo ujehe. Ahubwo ico Babuloni isobanura nuko Babiloni yagiraga imana nyinshi. Hari imana yitwa Bere, hari imana yitwa Mariduki, hari imana yitwa Shaki, hari imana yitwa Aku, hari imana yitwa Nebo, ndetse hari n'icana cyawo cyitwa Nego, ariho ari amazina bagiye barayekomora. Hari imana yitwa Tamuzi, hari imana y'ikigirwamana cyitwa Izuba. Izo zari imana nyinshi, kuko Babiloni bisobanura ngo irembo ry'imana nyinshi. Ni igihugu cya Babuloni. Nebukadineza agiye kugaba igiterero i Buyuda, umugambi we wari ukugira ngo asenye Yerusalemu, nibyo. Ariko ibyiciro bya mbere yagabye igitero mu byiciro bitatu. Icyambere cyabaye muri 605 yaravuze ngo nimugera i Yerusalemu mufate abana bibikomangoma n'imiryango y'imfura n'ibisonga byabo
mubazane kugira ngo tubageze mu gihugu c'abakarudaya tubigishe mu ishuri ry'abakarudaya ryamaze imyaka 3 noneho tubatoza ubwenge bwabo kuko tuzi ko abaheburayo ari abanyabwenge barahinduka abakarudaya ariko bafite ubwenge bw'abaheburayo noneho baje baradufasha kurotora inzozi z'umwami. Icyiciro ca mbere cyagiyemo Danieli n'abari abasore 3 Hananiya na Mishayeli na Azariya. Icyiciro ca kabiri cyari ic'abatambyi cyabaye muri 597 caba Ezekeri nabo baragenda bakambika muri ico kibakishinari. Icyiciro ca gatatu cyo gusenya urusengero ni igihe c'umwami Sedekiya ubwo bamujanaga byanditswe muri Yeremiya 52 bakamunogora amaso. Na icyiciro ca mbere kiri muri Danieli gice ca mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Icyiciro ca kabiri ni Ezekeri gice ca mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Agabamo ibitero bitatu kugira ngo anetralize Yerusalemu yose n'abayuda. Yabigezeho yarabishoboye. Ariko ijambo Babiloni dushaka kuvuga ahangaha mu myumvire y'ukuri, Danieli ari Babuloni ubundi gahunda kwari ukubacisha mu ngando. Systeme yabo y'ingando rero yagomba kunyura ku bintu bitatu. Ingando ya mbere kwari ukubita amazina, izina ni ryo muntu. Ingando ya kabiri kwari ukubagaburira ibyo kurya by'ubwami basengeye bashizemo imyuka mibi bahamagaye ikigirwamana categekaga ibindi citwa Gibire caje agacihindura ajya mu itanura ry'umuriro baje gushira ibyo kurya by'umwami ku meza na vino bagasenga bagahamagara za mbaraga ze arizo zarindaga uwo mwami. Danieli ari mu masengesho akabyerekwa bavuga ngo mwigire hino kuko bari bategetse umutware y'inkone kubagaburira ifunguro ry'umwami na vino umwami yanywagaho. Noneho Danieli yabyerekwa akavuga toya kuko yabaga yeretswe ko hari imyuka mibi. Aha ndahasubira ubwa kabiri, ntabwo gusangira n'umwami ari icaha, ntabwo kurya ibyo kurya by'ibwami ari icaha, ahubwo ikibazo cari ibyo kurya byaterekereye bisa n'ibyaterekerejwe kugira ngo babigaburire umwami bakabanza gushiramo imbaraga z'ikigirwamana. Uwabiteka ntacahamagaye nta kibazo wasangira nawe, ariko izo mbaraga z'ico kigirwamana citwa Gibire cihinduranyaga nuko bacanye umuriro. Nizo mpamvu uwabaga yacumuriye ubutegetsi bw'abakarudaya bamuhanaga bihanikiriye bakamutwikisha umuriro kugira ngo ca kigirwamana ca Gibire kimutsotsobere muri wa muriro. Ubwo ingando ya mbere babita amazina. Ayo mazina babahaye yari amazina y'ibigirwamana by'i Babuloni. Ikigirwamana cya mbere kuko citwaga Bere, Danieli bisobanura ngo Imana niyo mucamanza mu Giheburayo. Bamwise Beruteshazari bisobanura ngo igikomangoma c'Imana Bere. Hananiya rero yitwa Imana yaratonesheje. Bamwita Saduraka bisobanura ngo umurikiwe n'ikigirwamana citwa Aku Soreye. Noneho Mishayeli bisobanura ngo uhwanye n'Imana. Bamwita Meshaki bisobanura ngo usa n'Imana. Shaki ariyo Vinasi y'ico gihe yabaga mu gihugu c'i Babuloni. Noneho Azariya bisobanura ngo Imana yaratabaye mu Giheburayo. Bamwita Abedenego bisobanura ngo umugaragu w'Imana Nego. Bamaze kubita amazina bashaka kubakuramo ubwenge ibitekerezo byose by'abaheburayo kugira ngo bahinduka abakarudaya bukuri ariko bagumane kagasanira ku bwenge bw'abaheburayo. Babacishiye mu ngando ya mbere y'amazina. Iya kabiri bazana ibyo kurya by'umwami. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 8 Danieli gice ca mbere havuga ngo Danieli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ahitamo kwakira ibyo kurya byoroheje aho kugira ngo yiyanduze ibyaterekerejwe. Ahangaha rero turavuga iki? Iyo abapagani batetse ibyo kurya ntabwo biba birimo abadayimoni, oya. Ariko iyo umuntu yaterekereye, ndibuka muri 63 ndakana gato data yaterekeraga deba yaje kubicikaho muri 65 abana bari gukomeza gupfa kuko nari umwana wa 43 ku bagore 6 data yari afite kandi bose yabakuye mu byangabo mu Ruhengeri abajana muri Kongo. Nari umwana wa 43 ariko kugira ngo abana badapfa habaga ikintu cyo guterekera. None uko narebaga yazanaga ikimasa kuko yagiraga inka nyinshi, bakakigarika aho ngaho imbere ya rubanda bakakibaga, ariko barangije kugitunga ku ngoro ya Biheko yasengaga.
bamara kukigarika bakakibaga bagakuraho inyama nke bakazotsa, bamara kuzotsa akazijyana inyuma y'inzu mu ngoro y'ikigirwamana cye, izisigaye abashungera babaga ari benshi akababwira ngo mugabane, kuko cyabaga cerekejwe ikigirwamana, bamara bakakibaga catambiwe ikigirwamana, izo nyama ni izaterekerejwe, ntabwo umukristo akwiriye kuziryaho. Ariko kuvuga ngo wasanze umupagani yatetse ngo nturarya, ba mama batureze hari abapagani benshi bapfa ari abapagani, kandi turakura tubaho, kandi ibyo batekaga ari abapagani twabiryaga turi abakristo, ntaco byadutwaye. Aha rero ndi kugira ngo nkosore gato, twagiye ahantu hamwe mwivuga butumwa batereka ibyo kurya ku meza, none uwagiye gusenga aravuga ngo ico namaganye ni imyuka mibi n'abazimu n'abazimukazi n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, maze abakozi be barye batuje kandi bibagwe neza. Yagiye kugenda ndamuhamagara nti madame uri umugore wa mwari mati, none si wagiye guteka urarika abadayimoni watekana nabyo? Ati niko batubwiye. None si kindi ko abadayimoni batinya ibintu bibiri, ubundi batinya umwuka w'Imana bagatinya n'umuriro. Ibishimbo wacaniye amasaha 4 kugira ngo bishe, abo badayimoni baracarimo, ngo niko batubwiye. Ndakubwira uri umugore wa mwarimu, uri umukristo, niyo utari kuba umukristo nta badayimoni barimo, kuko ntabwo ari ibyasagutse ku byaterekerejwe. Babuloni rero ahangaha Danieli yagiye afite imyaka 18, amara y'imyaka 70 yari yarateganijwe muri Yeremiya ibice 25 umurongo wa 11, akorana n'abamedi n'abaperesi bamaze guhirika ubutegetsi bw'abakarudaya imyaka 3. Ubwo nukuvuga nyuma yo guhirima kwa Berushazari, Danieli yakoranye na Dariyo ubutegetsi bw'abamedi n'abaperesi bumaze gufata, akorana nabo banaramwishimira cyane. Nshaka kuvuga iki? Nubwo Babiloni yagiraga imana nyinshi twavuze zitagira umubare, kuko bagiraga imana zifite role, imana y'umugezi, imana y'ikirere, imana y'amashamba, imana ituba abantu babyara, imana izana uburumbuke, imana z'ubwoko bwose zabaga ziri aho ngaho. Daniel amara y'imyaka 70 muri cya gihugu cy'i Babuloni kirimo imana nyinshi, ariko ntiyava ku mana ye. Bisobanura ngo amadini nibyo ntabwo ari itorero, ariko mu idini hari itorero, kandi idini ubusobanura ngo ni ensemble de règles, ni uruhungikanye rw'amategeko rugerageza kudufasha kurema inzira yo gushaka Imana. Mu dini rero ntabwo wabonamo Imana, ariko mu idini harimo itorero, kuko itorero definition yaryo ni ubugingo. Wa mubumbe w'abantu bato bahamagaye kuva mu bisi kugira ngo uje ahantu remise à part, none ukorera Imana niryo torero. Iryo torero rero Imana irizi mu mitima y'abera bari muri iryo dini. Ubwo rero ntabwo gucika Babuloni si ukuva mu dini, gucika Babuloni ni ukutiyandurisha ibyo kurya by'idini. Amadini yose agira ibizira, amadini yose agira ibizira, ariko muri ibyo bizira hari abanyetorero Imana izi banga kwiyandurisha ibyanduza iryo dini, bagakiranuka ariko ntibave muri rya dini. Gukiranuka rero si ukuva mu Gaturika ngo uje ahandi, gukiranuka si ukuva muri ADPR ngo uje ahandi, gukiranuka si ukuva mu Bangirikane ngo uje ahandi. Gukiranuka ni ukwanga kurenga imbago zirengerera iby'Imana yategetse, kuko mu dini hari ibirengerera. Ibyo birengerera rero abahanga bari mu itorero ry'Imana bazi birengerera ibyarenga ingabano zo kuba twakorera Imana cyangwa tugatambikira tugakora ibitari iby'Imana. Naho ubundi mu idini yose habamwe ibizira, kuko abasambanyi babonekamo, abaruzi babonekamo, abangana babonekamo, abicanyi babonekamo, abagambanyi baboneka muri iryo dini, ariko ntibikure mu itorero. Itorero uwo mubumbe w'abantu bake, hari igihe abantu baguhemukira ari 5, ukumva umuntu aravuze ati kuko bampemukiye basenga iri juru rizajamo bake. Ntabwo ari byo. Usomye ibyahishuwe 7 umurongo wa 9 avuga ngo mbona abantu benshi b'amoko yose, amahanga yose, imiryango yose, umuntu atabasha kubara barimo.
nubwo yakura 100 muri buri gihugu se baba bangaye, baba benshi cyane Imana ikuyijana muri buri gihugu. Ntabwo rero idini ryasibanganya itorero, ahubwo Yesu yaravuze ngo mureke urukungu n'amasaka bikurane. Igihe Yesu azagaruka mu bwiza bwe ntihazarobanura intama mu ihene, akura urukungu mu masaka, noneho abemeye baje ukwabo, abatemeye baje ukwabo, kandi bose barateguriwe. Harahari rero kuva muri Babiloni ni ukureba ikirenze ingabano yo kubaha Imana ukacanga, kuko hari ibikorwa mu itorero koko nawe ubona ko umwana w'Imana atabikora, kandi bigakorwa n'umuyobozi w'iryo torero. Danieli rero nubwo Babuloni yagiraga imana nyinshi kandi bigategekwa na Nebukadinezari, ntabwo Danieli yavuye i Babuloni ngo kugira ngo atiyandurishe imana z'i Babuloni. Zari nyinshi ariko ntabwo zamwanduje. Yahagaze mu gukiranuka, aratungana. Ndibuka mu gihe cyo kurangiza igihe cye, Danieli 6 umurongo waho 21 avuga ngo bamuterera mu rwobo rw'intare kugeza 22, ariko umwami Dariyo kuko ari yamugize intone aramutonesha, no kumutonesha kwe byari byababaje abamedi n'abaperesi cyane, kuko Dariyo yari umumedi, ariko kuko yari yamuhaye umwanya 1/3 cy'ingenzi mu gihugu, abayuda bari bagiye gukira. Abamedi n'abaperesi bagirisha ari bati kiriya 1/3 kivuye mu gihugu turahombye. Baramugambanira. Ijambo ry'Imana avuga ngo abatware, abajenama, abakuru bose n'abanyamategeko baraterana, turiya muntu turamugira muti. Biraza kwemerwa, bibutsa Dariyo ko ari itegeko rigomba kongerwaho, arabyemera risenya atabizi. Mu ncamake bamutereye mu rwobo rw'intare, ntabwo Dariyo yagize amahoro. Yarababaye. Ijambo ry'Imana avuga ntiyagiye ku meza, ijambo ry'Imana avuga ntiyagiye no ku buriri bwe, arababara arahagaritse umutima. Ariko mu gitondo yigenzagenza, kuko yarazi Imana ya Danieli yamurengeraga igihe cyinshi mu gihe cya Nebukadineza, agira agatima ko gutekereza atariko ntiyaba yamurengeye. Ijambo ry'Imana avuga ngo ahagurutse arigenzageza, arabati Danieli mugaragu w'Imana ihoraho, aravuga ati karame mwami, aravuga ati ya mana yawe usenga none yagukijije inzara z'intare. Aravuga ati mwami Dariyo, Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntaco zantwaye, kuko nabonetse mu maso y'Uwiteka ntagira icyaha, kandi nawe nubwo yasinye ngo njugunyemo ntabwo nari naragucumuyeho. Ibyishimo biraza. Aravuga ati haguruka avamo. Nuvuga ngo iyo ubwo butegetsi bw'abakarudaya, ubutegetsi bw'abamedi n'abaperesi, ntabwo Danieli yigeze abuhunga, ariko yakomeje guhagarara yitwa umwana w'Imana, kugira ngo rya zina rye rizasore ngo Imana niyo mucamanza. Iheruka Dani ni umucamanza, Ere ni Imana, Danieli Imana niyo mucamanza. Abana b'Imana rero banyura mu bihe biruhije. Ntabwo turenganywa gusa ngo kubera turi hamwe n'abapagani. Akarengane gakomeye kuva mu gihe cy'iminsi y'abafarisayo n'itorero, ahubwo gaterwa n'amadini. Akarengane gakomeye karusha kandi karengane kabaho ku isi ni ak'amadini sakaza leta, na leta ihaguruka ikanguye n'idini ry'igihangange ryayihagurukije. Narizo mpamvu akaga intoro ry'intumwa ryahuye naryo ntabwo ari leta y'i Roma, ahubwo ni idini ry'abafarisayo n'abasaduko n'abanditsi bahagurukaga bakaja guhakwa ku Baroma, kugira ngo Abaroma bafite ubutegetsi bafate abasenga Yesu Kristo. Ntabwo leta zirwanya amadini. Iyo abantu bifashe neza bakagendera muri discipline na deontologie y'itoro, ntabwo leta zose zigeze zirwanya idini, ariko hubwo amadini niyo arwanya itorero, amadini niyo arwanya abakiranutsi bayarimo. Leta ntaco ibirebaho. Urebye no mu itoro ry'Isimunda habaye amahano. Leta iravuga iti twendo twashobora kubamenya, ariko mwewe muriyizi, murebe abica amategeko yacu muze mutubwire. Bafata none abasengera mu itorero ry'Isimuruna ngo bareba abasenga cyane bubaha Imana, baze babaregere Abaroma. Ubwo bagorwa n'iki? Ijambo ry'Imana avuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti ufite inyenyeri ndwi, aravuga amagambo ati nzi imirimo yawe. Hariya ku itorero ry'Isimuruna noravuga ngo nzi yuko ubabazwa n'abiyita intumwa nyamara atarizo, ahubwo ari ab'isinagoge ya Satani. Ugiye kubabazwa ariko ni igihe gito cy'iminsi 10.
mu butegetsi bwa bakayisari bakurikiranye batoteje itorero kurusha abandi mu gihe cy'imyaka 212. Abantu nzi kugiye kubabazwa igihe gito n'abiyita intumwa nyamaratarizo, ahubwo ari ab'isinagoge ya Satani. Ni babandi basengana n'abandi, ahubwo bari babereyeho kubicitso cy'umwanzi mu itorero, bakamenya ibyo abakristo bavuga. Ndibuka mu itorero ry'isi Murunda hari umuntu umwe wavuyemo aragenda abwira leta y'i Roma, aravuga ati tumaze kunywa amaraso y'abantu. Nibyo mumaze kunywa amaraso y'abantu. Ni umupasiteri, umuvuga ubutumwa wari umaze gushira abantu ku igaburo ryera. Noneho arijaho, amaze kurijaho aragenda ati namwe mwirebere. Baragenda bagera mu rusengero bakica abantu, bamara kwica abantu bakanywa amaraso yabo, bamara bakabesha ngo ni igaburo ryera. Baraje itsinda ryasengaga icyo gihe, bari batanze igaburo, bararihurutiye ryose barica imitwe. Kubera iki? Ryari iryo gaburo. Nshaka kuvuga ko abagora idini ni abanyedini, ntabwo ari leta. Leta se zibazabigirwa n'iki? Leta se zibaye iki? Ahubwo abanyedini ku bw'amashari iyo babonye utangije itorero rito batekereza ko nta handi uzakura abantu uretse muri bo, bakabona ko wenda hari ikizagabanuka kuri ekonomi na bije bateguye, bagafatanya noneho no gushaka ibirego ngo bageze ku bitegetsi bw'isi, yabwa butegetsi bw'isi bukagufata. Kuba muri Babuloni rero ni ukutiyandurisha ibyo kurya byabo. Nababwiye ko ingando ya gatatu yakoreshejwe yari ishuri. Ubundi ingando ikoreshwa ku mazina, igakoreshwa ku byo kurya. Mu ishuri hakaba mw'indirimbo zo gusubiramo zibasubirishamo kugira ngo zizane ikintu cyitwa hypnotisme, kibahanagura ibyari biri mu bitekerezo byabo, noneho bazavemo bameze uko bo bashaka. Ni ukuvuga ngo bakagucisha mu ngando ukavaho wanze nyoko, bagukuyemo ibyo wakundaga ku bw'indirimbo n'ingando n'imbaraga z'ikigirwamana cyabo, uravaho nyine wanze nyoko, nta kundi byagenda. Ariko Danieli na hariya na Hananiya na Mishayeli na Azariya ntabwo bigeze bafatwa n'iyo myuka, kuko bahoraga bari maso basenga Imana. Danieli yababeraga amaso igihe cyose, agafungura amadirisha yerekeye Yerusalemu, agapfukama 3 ku munsi yambaza Imana Yerusalemu. Ntabwo iyo myuka mibi yabashiye kubageraho. Rero guma mu idini wahisemo, nta kibazo pe. Ariko niba hari ibirenga ingabano byatuma wandura, aba ari byo wiga kugenzura. Kuko usanga abantu benshi mu idini usanga ari nk'icama, ugasanga kwangana ntikubatera ubwoba, kuja impaka ntikubatera ubwoba, kugambanira ntikubatera ubwoba. Weho muri iryo dini, ariko iby'itorero rishaka ni ukutiyandurisha amabwiriza y'iryo dini yabasha kurenga ingabano z'Imana. Iby'Imana urabizi, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka wera twahawe, hara muri Timoteyo ya 2 ni igice cya 1 umurongo wa 7, ntabwo ari uw'ubwoba, ahubwo ni uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Abantu benshi usanga bafite impano nibyo, ndetse zigasesekara igihe cyose basenga. Ariko nababwiye karema nti itorero ry'umwuka, iyo umwuka wera amanutse ava ku Mana, ntamanukane n'urukundo nkushidikanyaho. Iyo umwuka wera w'Imana amanutse mu iteraniro akaza asize urukundo nkushidikanyaho. Rero icyo ugomba kwirinda nuko waba n'abandi n'abagenzi, nkuko wakuranye na nyoko na Saraba pagani kandi Imana ikagusangayo. Ntabwo wabaye umukristo kubera wataye so na nyoko, wabaye umukristo kuko wamenye Yesu. Rero nta kizagukura ku Mana aho uzaba uri hose. Weho wirinde, we kwiyandurisha n'iby'iryo dini, we kwiyandurisha n'ibya gipagani. Imana irakuzi, izakurokora. Ntabwo rero muri Yohana ibice 12 umurongo wa 15 haravuga ngo simbuze ngo bakure mu isi, ahubwo bakize umubi. Bisobanura ngo twese turi abana b'Imana, ariko isi yose iri mu mubi. Ntabwo rero twayivamo kugira ngo twitwe abana b'Imana, ahubwo tuzayibamo tuyibabarizwemo. Niko kunesha kwacu, nizo n'ingororano zacu. Kubabarizwamo ukanesha nicyo kizaguhesha ingororano. Gumahuri niba umurangirikane gumamo, ijwi niri gutuma muri ADPR uze, niba uri muri ADPR gumamo, ijwi riri gutuma muri Maranatha jayo. Ariko
ntabwo ariho ubugingo butegurirwa, ubugingo buri mu itorero. Imana yacu idufashe tumenye Babuloni icyo ari cyo, irembo ry'imana nyinshi. Tumenye ko ushobora kuba muri Babuloni ntiwiyadurishe ibyo kurya byawe. Tumenye ko waba mu dini rero nturenge ingabano z'Imana ishaka, nubwo abandi bazirenga, nubwo undi yazirenga, nubwo umuyobozi wawe yazirenga. Ntugakangwe n'abayobora, ntugakangwe n'abo usengana nabo bazazirenga ureba kandi bazibonemo inyungu z'isi. Ariko shikama, hagarara mu gukiranuka kwawe. Yesu nagaruka mu bwiza bwe, nawe uzarobanurwe muri za ntama zaba ziri iburyo bagiye kura mu bwami bw'iteka twasezeraniwe kuva ku kuremwa kw'isi. Imana yacu dusange kandi dukomeze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre ubagejejeho ikiganiro. Nimero ya WhatsApp 078666 96620 07866620. Murakoze, Imana ibaho umugisha kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha nshuti za Gusenga Everyday. Kuri Gusenga Everyday ushobora kuhabona inyigisho utabona ahandi. Ushaka igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana wakibona kuri Gusenga Everyday kuva gice cya 12 ico gitabo kirahari. Ukeneye kumenya inyigisho za doctrine wazibona kuri Gusenga Everyday. Ushobora kumenya gusobanura inzozi bishingiye kuri ibi atari ibitekerezo by'abantu wabibona kuri Gusenga Everyday. Ukeneye kumenya amakamba ni kuri Gusenga Everyday. Ukeneye kumenya inyigisho zitandukanye z'ijambo ry'Imana ni Gusenga Everyday. Bishobora kuba rero bwa mbere ugeze kuri Gusenga Everyday tugusaba kugeza ubutumwa ku bandi, gukora partage cyangwa gukora share. Imana ibaho umugisha. Basi tukaba tugushimiye, twizera yuko ubutare tugutumira kuzitaba. Merci beaucoup. Imana ibaho umugisha. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.